Teh Himalaya sabun ko para marogo lang teh Himalaya ta. Are u te kisa sing hindi. Leng suka beli teh Himalaya. Nona sabun ko himal gala kini na sati. Jono kusa kana nabla hindi. Oh, bunyi boyfriend dong le. Gari tunggu bike tunggu ko ni tang ang na kahama haninya sidang sarbo relationship to habu kan ni tang bike dong. Oh, nung tahu dang kuri genang sidang ke saya mere sari. Ang mana kala besa te kahama genang besa haninya si hamjang man bele. Oh, tahu ke kuri gin to ya karo nung kok ya. Iya ka ya. Oh यार sebelah यार buat hari saya. Yar deh. Oh, bahar kisa thangana badar sun ko pone se ton ser rita. Oh satung ko pernah hingga tu dia angkong saya dengan tahan di kan baik. Oh, yar badar gana sing ke ba himi than suang ta. Nangla te. Oh, tele Himalaya ta ni yar ni bike bin thang suan. Sabun ko para maya thiu ko te suka beli teh Himalaya. Nih deh malah leng tu kan lama kesama di sini. Ini angkong saya dia nomor na. Tahan terus lepo. Daya hinda ka. Wah यार नोंगा बुकरा बोले romantis apa mau. Ni yar badi. Buat mare no sertifikat bagai rumah itu lagi ini ya bak mau. Single kayaknya itu kong sini. Ni yar ma khable. No ma ka hisi. Mungkin mare no sata mare ni ya itu no bani dolok tuh pun dolok nara pun nabar kayak hari ini anak kok sama mare no sata. Acha bolta. No thale ya na kan ke. Number ri wana ni mare ni kare. Dah kan ini mare no sata ya. Ndak ni. No thale. No kan thak ni number ri wana. Kalau ya nih beri sekolah gimana sih? Tahu saya. Sama masih. Hello. No. Sabun ka? Oh, angsi ini jalan ya. Oh, sini ka. Kaham deh. Saham lu. Wah. Oke. Oh, ko ni yar nin marna no kol ni mani kol khlai ni ko barago te kher ka. Buka kolok kayak belari sih buka kayak kolok kayak mana? Ani ba? Ah. Abana no kol khlai si. Na ba na da ba. Kol khlai si. Kobra sawi ni barago ma kan ni to. Kolok udah sih kayak kolok kayak mana buka maya kok. Tikler ya kata na. Dia nunggu tahun mana be kolok sasa. Hai ta ko. Sauta. Dia ko dara ma ke sauta. Asum buka ambai asum ana jara ya tahu. No. Doyaran. Ini nam dolok kok kayak dolok. Oh, dah. Ani ya bu. Oh, kol kena thang sih bo. Sao kol kena mana? Abo hen jan ja tong hen abo. Iya, ambo Selmat ya, goodness kol kena na. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी Ari, waiting sir. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है. कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें. Je. Waiting. The person you have called is speaking to someone else. You can wait. The person you are calling is currently busy. Kalau tani serius. Call again later. आप जिस व्यक्ति
saya tak guna sih sekolah kayak mana nih ini aku mau call kayak mana nih sih kayak itu kayak mana nih The number you are calling is either switched off Ama? or not reachable at the moment. Please try later. kamu sudah mau gue deh mau baik guys selesai mau ya sih bisa saya makan tak boleh halo saya juga free deh malam saja apa ini bang kari kita baca kari rak nggak nona tondo uko ani noktolan ni uko je kheta pathor kuri je yar kisah phai gari uko angkari kita lah kable uko 2-3 दिन खाता gari kita nanyan phadita do guru lain tong kado tabung phare tamnan din mani oh non deh अब पुनः सका बोले गाड़ी के तालना नहीं आसुल लेते कि गाड़ी फाइनल अब गाड़ी के ताल बोले इनके चाल ना बुरुंगा इनके ड्राइवर ना इन्हें मसाला बता इनके बॉस को ना थंगा इनके फाइन था तंगला ताऊ फाइन oh ya bukan ini garis ketat oh asuk kan ya asta sale anta इनके यार गाड़ी के ताल इनके कोटा hai tong sarap lah bro अब नो गाड़ी के ताल tong sama kalian ya ya इनको गाड़ी के ताल नब नहीं दी लंग फिर चालू sih tong mau kau dong kan dong ang kobre buji kere ang kobre ya nor si kobre na ang nor tong ni sia ker matong sari nungke bahagian sari kok bak bersama ka ang kok saya po puntas kuri po hai po ba per kok lagi waiting sikang mar man tak tu pernah kok lagi waiting hari yarno kok lagi ne per waiting nu hai yar tong khang kita bune ko be hanjo mahin kumar nai ar nu bahai nu hai burin ke yar tong man hin kumar nai tong lenar ka ham ke buji khara gari tak man kha gari chalo khlai sidi